Ada Abirta kelang rapet doran rapenspi a prangsinil hinpen cardon pejriglo cardom non birta thibi lang ponisina Ong pen megalai dui hoilong bonsangi pe de ponje pen KSL pen JSMCC tumang bong mai kang ni Raki hormu pen bangni solo so tum braikom saki arideng kaching nang PSLC korkan thia tum pen kang tang mai kang ni pon ASDC party ki Karbi Longri tum rejected the party pusi PSLC Urwing Central Committee tum pen arbok pon non birtang ton pen lang ponis nang West Karbi Long pen megalai dui hoi alam kia puthak pen suluk sdaga to mon nang jablo lesinon puthot mon sami pad ponsia phanpura kedam tang pai ni phai thong kep arni Gentia Student Movement Central Committee atumpen diputara lang soan nang humrisi kese hinglong pho atumpen arsik jidalam aputhak chingki chengwai pedo ponlo tui hoilong mansami pedo ponchi aphanpura labang so mailang chedon sarpen atui hoilong kilangdun chari ji aphanpura Student Committee for Peace Inactive bu asong hangpat hekonlo Laso committee along bagi KSA lapen Gentia Student atumpen si chelang pet pen atui hoilong kisung ki boy ki duan sami ki claim ki dam rapet pu pusi KSA Central Committee mai pu mirjeng kropen pachini pon Gentia student KSA আমাৰ জেণ্টিয়া ষ্টুডেণ্টছ মুভমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা এটা আলোচনা বিচাৰিছিল এই মৰ্মে আমাৰ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাও এই এপিলটো একচেপ্ট কৰি পেলাই আজি ডিফুত এইটো বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই বৈঠকত আমাৰ দুই পক্ষৰে এটা আলোচনা মৰ্মে এটা কমিটি গঠন কৰা হৈছে এই কমিটি হ'ল ষ্টুডেণ্টছ কমিটি ফৰ পিচ ইনিচিয়েটিভ এইটো কমিটি লৈ এতিয়া যিমান বৰ্ডাৰ ইছ্যু হ'ব আৰু তাত কি প্ৰব্লেম আছে তাৰপিছত আমি চৰকাৰক আমাৰ কি দাবী সেই দাবী আমি একেলগে লগ লাগি পেলাই এইটো কমিটি হৈ এইটো আমি উত্থাপন কৰিম আৰু কাম কৰি যাম যাতে মানে অহা দিনবোৰত আমাৰ বৰ্ডাৰ এৰিয়াত যাতে একো সংঘাত নহয় চ' আজি এতিয়া যোনটো আমাৰ আশা যে অহা দিনবোৰত আমাৰ তাত শান্তি অহা এটা আশা থাকি গ'ল য'ত মানে আমাৰ যি প্ৰব্লেম আছিলে যি ডিফাৰেঞ্চেছ আছিলে আজি অকণমান আজি ক্লিয়াৰ হোৱা বুলি আমি ভাৱনা কৰিছোঁ Give and take policy ki government masai pinak hasil haimang ki government atumpen si asai cheklembon pupusi Gentia Student Movement Central Committee atumpen ningje pon bon sami adu hoilong ki du preng sama khai tumpen sami rengdok reng mi pen ke dolong wer chia phanbang ki un an pen ki klempon rapenang pu buta alang li tumpen ningje pon thu they are asking that but to be honest give and take policy that is up to the government level. But we from the Gentia Student Movement, we are focusing more on peace on the border and let the two state government, the government of Meghalaya and the government of Assam, to take up this decision and give the best result to both the community as to not affect one or gain on the one other side of the community. But it should be beneficial for both, even though it is a give and take policy. On this, we are nothing much to say, but we leave it in the hand of the government to decide on this. और एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ और उस दौरान बॉर्डर एरिया में बहुत सारा ऐसा हादसा हुआ उस घटना सबके ऊपर में आपको कॉन्टेक्ट करना चाहेंगे Would you like to condemn about the Mukro incident that has happened? And what is your say? Incidents of conflict, incidents of misunderstanding, it happened in the past also. It's not new. So, from the part of the KSA and JSM, we go with the principle of no blaming game. We are not going to condemn anyone because it is not condemning, then we cannot trust each other and we cannot work with one another to bring peace.
main purpose is to bring peace between the two learning tribal community. That is our main purpose. So we put aside all the blame game. We put all those aside. Anyone? One question regarding to BGSM and to organization. Regarding that the border demarcation was done in 1951. So accordingly, there has not been conflict. See, because I have to say that earlier it was both the Khasis and economies rather living together, but because of the government policy or the Middle government, it used to be happened conflict between the two communities. So whether 1951 demarcation you could accept as Thank you so much, brother. See, this regulation 1951, the government, it can amend from time to time, pass one after another modification. These are sets of criteria and rules that the government, both the state and the central government have to take on this call. We leave it at their judgment. But our important today is not about to discuss the border issue which fall under Karbi, which fall under Jantia. We only want to inculcate in the mind of both our tribal community that we are brothers and sisters, no matter what line draws between us, we will always keep as brothers and sisters and will always support one another. Kom sa ki atum pen ki ton ki lang lapen ki deutrok to ka joksi ong dung raki bihak lem bang atum ki nep ing nang pon long lo bon sami pinang anatum bang ki tangka sami joy ki pen long nang jipu ki matha ki du ka joksi raki bihak lem bang atum sami jum pura son lang khot ka ti kom sa ki atum pen sami ki du ka trok to ka jok pen si lapen joy pen birta ka lang du na ateng pen si additional sp John Das APS pen ke pin khat pon ateng pen si Khotkati OC Roman border loy pen lapenari sang ho tom pen smilla horizon along kedo edont chudhuri ahem a building along anlam pen kedo bajring sa ahem kiri ke krug sai dengdam si gram 83.31 grams heroin lapen ki tangka sami lak kebra sri kebra ke thoman long pon lo sai kimi chen pen si bajri sa bang ki katlong joilo so alam ki along kedo ahem along pen bajri sa piso Hasina Begum lapen ki Tasla Begum atum bangni aphan ki raikom sa ki atum pen sparideng pon long lo lapen labang ni atum sami lahorigat sena Mary Murigao sor posi pang thekpon Kidan tang pai pai ni pai thong ke parni APSLC Kolkanthi consensus atum pen spathirpi ponsi tekelang chun hi thialong APSLC kangdang mai ini pon PSLC Kolkanthi consensus amai pu Gongkat killing pen sepehpu pona mai along chun bang baburong pia hin pen si mai ke phat alam thi jai pon lapela bangso APSLC kangdang mai along sami alihaman pen APSLC tiripi amai along pen sai hem chun bang dipendro rong pi di hin re bang thuniram timung Havarkat LA yuda mai pu gobin rong phar lapen APSLC klem bang pu bang phia tumta chitong dun Kedam tang MSC kini khut ke korkan thi ben ke vut same pak pharo trok pan si kerem nun cholo bon same non ke bang ji MP kili ghor bang ke korkan thi consensus long pan ki APSLC atum pen ong dung vut pan si chipa hapon pu posila bang so mai long chi than chemum pon Janong korkan thi constituency angkang along letum joint executive mate CC mate PS doan letum pini chingrum pet labang so executive meeting ki padu lake letum ke bang ji MP election labang so MP election ong dung pen ke pahai pon je pansin itum pini labang so mai kang nipon kedam tang MSC election itum PSLC itum haro trok pen si itum rem ilo tasi nona bang ke itum ong dung pen si itum aku kiri kedam tang itum suri ne kep ana avut long pon lo nona bang ke itum aku lapen suri kep suri krihini pen abat nitum ke palong hi pan sin nitum bor ipon lo nasi non ke bang ji korkan thia bang ke labang so MP election bang ke korkan thi pen bang ke PSLC si dadak pen ke high vek ko laben nitum ke dam tang ke suri trok suri pharo trok pen serem lo nona bang ke nitum abat suri trok pen sin nitum high pon ko nasi pini
nitum lanon lada korkan chia long polling thong kep la trok ando kadam tang nitum labang so thong kep la trok ang bong pen nitum polling krisir kep an ke EPHLC tumsi ipon lo ase pini nona bang ke thong kep la trok ang bong pen nitum thong kep an se nitum EPHLC lada korkan chia polling ke ipon po ase kado ka berat khanta nang nitum kaprek asong long kado tum same nang nitum nang sirap tu nang po EPHLC si highway po la bang da korkan chia rat pen bang ke la se pini nitum ong dung pen nitum lada PS sa komiti doan itum chingwai pon lo na se pini kaladak itum ka chingwai alam the bang ke bang MP election pen MP election ke sipai pon ji pan sin itum chingwai pon lo la na ye kado ko berat kan kardom pajer lo se pini ladak korkanthia constituency long APHLC korkanthi constituency committee tumahin pensi executive meeting joint extended lo lang litum la constituency ar luangbong alang litum la dak tekelang juna hithi hemar lo long si mai phap pon lo bang so mai long nilitum bentanang chetong dun lo central committee of finance secretary timung sang hota do la pen nilitang chetong dun lo alang litum nangge pha teng pen kasi pini la bang so mai ke pha long bang ke jasemet bang ke RD do jot pen si dak ka chingwai pon nitum thek long lo la pen nilitum mahin pen talang litum ka chingwai long ningarong dun lo la pen bidi sore do andame cepat coy lo kasi jasemet ka chingwai pon alam the bang ke ladak korkanthia constituency long kewang jilang apor hut APHLC atum kewang ji MP election bang ke hello lepin lo la si la bang so election phan ka chisik ji phan si ke claim ke dam ji puthak abang krong our side la son si chingwai chingsai pon lo la pen ke dam tang sita me ladak korkanthia lo bang ke APHLC atum ke haidun ji phan asavelo ke nang ji non pharo ke thom bak se dolo ke haidun de asi non hala bang so kolo bang so polling station ar lu arong along si APHLC atum asap so katora ke doma bine kele dam de ke doma hal hayalam mang se chingwai lo lapen kewang jilang arni ladak pak long kam long tame radamai pi pa do ponji pu se chingwai lo lapen a polling station tin asongjap po asongjap pi atum stame APHLC kemang puthak kewang jilang election tin along setame non town committee election setame samelang so town tame doji lapen dak dong muka ka town setame doji lapen lason haksia long kaprek kewang ji election kewang jilang an setame APHLC pena bangke ing tang kring pen ser jab dun thipo busi pini ladak chingwai pon pasi itu mahin pen tame alang litum hana hirjume pidon lo lapen itum ta un an penke alang litum long si cerap dun po kedam tang pai pan pai thong ke bani APHLC Central Committee Yuduing atum pen pharke mai inipon labang so pharke mai long alang ni tumpen kan ningje pon tengki kedam tang arni nizang Karbi long hamren long ASDC atum pen mai kan ni pon hut APHLC Central Committee amai pu jaika tharaphan alang litum pen personal attack pon ke chok sidel lo la pusona sai ki alang litum claim play dat nang ji puse alang litum pen ningje pon labang so lamba puthak alang litum pen ningang samsi chipaklang pon si ASDC atum phan bangki Karbi long ra tum pen spek ka khindi made ki rejected party pinak lapen ki ASDC tung ki amithang jungjung pen le ki claim kidam kali labang ki RSS bongosina atum pen ki pin khatpon asai du ansai alang litum ki claim chot puta APHLC Central Committee Yuduing atum pen alam ar bokpon familiar lang avansi especially sa jai kata ayam masor pan ikjongdam silang tuntut visit kasing itu kipu dalam tu kan Allah alang itu politics lihat hela kali lagi jungjung kemana a family pan kepalang nu dunjia pan aning kahin no pensi alang tu kita macam lasi alang itu jong si politics kenji politics akam le claim benino la family kemana a family pan kepalang nu dunjia pan kipu dunjia pan ke la claim ni la kemana a family pan la kilang tu ikan kam claim lo pulang jadi lagi alang tu amitang se itu bom bulan lasi alang tu non pela para bang ke jumiri lo lang tu apa macam apa sida mela family alam bang jadi politis betul long ke bang kita tak sini alang tu ke langkam lo pulang te ningkang trip pos zelo kar biang long makin berat kar mulong kecari alang tu cina ni apa sapini ni tu
arta bihek apun semi alam tuh kanan kok kopi kok ini tuh kita mau pakai alam tuh politics sini pemilih lapen family alam cinta pemilih alam party dia loh lalu alam mana lagi lah jaya harap ke hai pan alam itu ki putra alam mana lah puson lo kopi IAS officer lo jangan itu lagi junu tak alam kopi IAS officer dia tuh cinta mati kalau kayak alam tuh IAS aminin bang cini pemilih alam itu yang si IAS aminin apa cini pemilih puson dia alam tuh puson alam junu tak alam injil itu dia pun lapen IAS akan kepindram alam kita long si alam kemarin untuk hari dicari di film long lagi kiluan kayak lagi ऐसी कमाने के ठीक से रबांग तुहान कि पुदुंतर कि पुदुंसिर के लगे अमिथांग अफांसी लगे चुचु बाइल लगे अलामिथांग पार्टी फंजत के लोग अमिथांग अफांता लगे चुचु बाइल लगे ऐसी लग सोना बन के रात अपने नाम लिए लगे तब यार कुकी पुदुंतला एपीएससी पार्टी के रात अफांग के पमांग दी रात पमांग पिनी जाय के थर्ड क्या है बंदांग लोग एपीएससी पार्टी एक रात अफांग सिक्स सिगुल अलाम Aron alam, ahok alam kita lakirat ng pamang hukum alam. Ahok alam kitab yang sekitar, silo kitab otan Indian Constitution, silo aron ating dan langding sekitar. Lagi ni tum ni kecil nali nak macin nangi, kita purwak sebagai paklan, lagi percoba itu malah. La ahok alam rathan kita nak si alam ni tum bangke aning nangi sudut. Anut pialam bangke nongki bang tujuan ni bangke, episode party pensi. Karbi Longri cari pukul tum cini pemil, lasi latum ning tum aparti high bedpan, hemprek bang det nak, laki cie so tum ham brutalis mamen kan det nak, halas ka peri ka tum mage. Ate malang tum ASDC ke cari pemunhu, pinam an ki cie so tum pan, alang tum apar saik kimi kimi bondo lai tum cini ke, lasi tum ke peri, lasi alang tum lapuson ning tum ahok rat pan, tingkang ke cioro iklan kita malong. La kami sana kan kemalom, nai kan kedung bangke alang itu kami tunton mil. Langdam bulu lang teh alang itu ke alang dari regional party lah itu cili lah. Alang itu ke kipu damani kenai damani guna. Non ruling party, present government. La BJP party alang itu PC iklan kita. Aking kamtin langdung si. Alang itu iklan kita kecok cialang alang itu arjab dunhai ni polo, pudunhai ni polo. Alang tu nak kam hai wisi kian lagi. Sita non ni tum rada pat ahok alam kita kan aposi alang tum ke rada pat pembangku kusi episode panik kar bog bangke lagi ni tum episode songjak de kelo kar biang long arar masih alang tum har reject jam. Atumi alam alang tum kan ni pera aposi alang ka party ang kami pena ana party ke dalam berita nang pil. Nang tum long sini tum nang kusa. Lapusan berita nang apa pun pil. Itu tegam long lo. Labe landam senang. Landam senang. Ihud si alang itu Karbi Longri cari lo, kan kre force lo. Karbi Longri arat ke alang tu nongsi dulu. Alang itu pan rat tu maning cethesi pihai lo, hemprek avanji moment si. Sita alang tu rat pancong pide lo. Pini arni alang itu rat panggil cong pide kan job si pini rat tu Karbi Longri arat tu alang itu pan reject dia lo. Karbi Longri rejected party ko the ASDC party the number 1 long sila. Dahil China dalam dia. Karbi Longri all Karbi Longri mesti alang itu paling kalau ke 15,000 an bahido budi 15,000. Deh all Karbi Longri 15,000. Ni tu me PSC ke 99,000 ke plus itu ni tu. Almost ni 1 lakh itu ni lalu. Depend on ke itu ke ni. Besok lebih ASDC 100 kilo. Congress party fana tu parent the 60 position se nanti do kai rata chini lo jong si episode party ki pamang hu rat bangke thanta pol de pin rat nir tu ma bide je polo la ba ni chin nang lagi alang itu landam sena all car biang long masih 15,000 kalo lantum ki lagi thera kami alam bipod reject ya lagi alang chok chik alang itu ma somso non jokson bia ki hai somso na to aning ka hai odak alida ke do pena jok si car ke long de alang itu reject landam sena ke dam tak emisi election RSS bongo sena BJP tu kan get ajonisi alang tu ke lam kan ye lagi ye tu chini अब अर्जुन नो मन की वांग तुझे आहु नील तुम एपीएससी पार्टी में कपी रेमी फान
La RSS Bongo Sena tum BJP tum la regional party la ASDC fan kila tum mane net check on ne pamel. Kasi la tum mera post nili tum fan nage abut nage thak dunci fan kam claim jadi tum. Sita Karbi no ara tum chini lo ke digil lo. Ah, daga am hai nili ke nije ya long nili ke judi ta long. La ke nili le Karbi no ara atum rejected pole nili le ke nili. Rat si ke nili le. Ang tek ni dam tang MSC election tum. Pini Abirta bang kilan pan sik bang ton pengiglaw. Domi thakmi kardom.